Kata-kataan tu. Sabi aku bere-bere. Jadi pas wari setelah dah sampai ke bulang-bulang tu, pas wari simboli, pas wari perzabundu, kelah sesurah-surah dan simboli kelina, mumpus anak laki di buru kam, tawir kam mentua, langgang zabudu, sengai kempu-kempu ke pagi. Simpar rezeki, simpar kesehatan, pesana hari ngasalalap. Amin. Jadi bujur di batas masuk-masuk. Wanita sini, bosku karena pengantin di tengah-tengah jamurka. Ceko nganggoda kita nak perlu suruh kumpul tempat masing-masing. Apa boleh? Bagai sini. Terima kasih. Ya, manfaat usir jabatan. Kau ada di sini untuk para kendang. Karena percakapan kita berdiri di sini. Karena sekalian di pengantin sebab jamur nada. Akan syukur kedua belah pihak. Bagai sini. Oh, benar itu arah sebab pemerdana sini. Iya, kami lebih karena
Bagaimana kuagap tu sah? Kam si berulas ni. Bas susura kami, pengharapan kami, gelar sada kami ngeluh kenca. Surah kami. Saja kenca kari, bikin dulah kari toto. Ras pasu-pasu dan nengi kami. Kami anak buru menteri itu terkhusus mankan si jabukan bana anak gagal kami. Bagaimana susura kami. Masih endah, gua apa nindu. Menggo manci seken kami pengelun endah. Ya, enggo manci kuasa kenka. Radu ras kam nak kenca kakak. Kerina kam. Ya, maseda. Gua panindu kampung gelubu kami. 12 tendu. Lid ngedegar sikapkan anak buru singu kurindu tentang panggung dukam singu. Oh ya. Ya, geser kam sitik ka. Engosuk dikitekan perjabun beberendu tak kempundu basken war sendah. Ngursa dari kami. Dai lalu neken pengalon nenda. Kam singelut chicken bas waris sendah. Basienda. Pengharapan kami adalah rindu kamu ngeluh kenca bagi susura kami, kamu keluh kami. Basienda kalimuku. Enggo membaca seken kami pengalon nenda. Ya enggo baca seken ka. Ya, bas kenir sedan nenda. Mama impal. 12 tendu bas kenir sedan nenda. Kari saja. Elit kan ngusikapkan panggung du bas kena anak buru menteri. Bas anak buru menteri du. Bas JJ kam kar semekah. Nggo banjika kita ngadep kunan ngo chicken. Rasken kegelengan kami tamar mele mergana rasken stupu mergana. Basienda lamriah ukur kami adalah seken kami pengelundu susura kami. Pengharapan kami pas kerisadan arih kami anak berundu. Resa adalah kam kerina ngeluh kencau bas pengelundu enda. Pengharapan kami. Basienda kelumbu kami olah karena tak karena pengelundu enda. Sajanca ngursa dari kami anak berundu. Basienda ning kami. Ngome baci seken kami pengelundu enda dan ning kami. Iya, anda bagi ngome baci seken ka. Radu raskam. Iya, basienda. Lin negara ngau sikapkan panggung anak buru menteri indu kari. Kam kari semekah ni kami. Tapi bicara bagai penindu tar semekah tendu. Gua apa nindu kam kelemu kami. Iya, anda bagai bujur kelemu kami. Surut ka kita singgalo bebre. Ginting mergana. Man badu kam kelemu kami kam ginting mergana. Iya. Wangka kita. Iya. Kam impal kami buru ginting. Nggo seuh paksana kita singgalo bebre. Ning kami labo kisat kami surundur belas. Tapi semalna kam jena saja kam ka. Kari. Sikap 2 juta dari mereka. Kalimunte ginting sedunia nina. Jadi pengharapan kami gelah puas ukur kalimunte. Ning kami kamlah 12 ka tentang nahkeun pengelun enda di. Turang bagi perah nande dangku sim kampulung krina. Endaw hari si sendah arjabu berendu tapi kempundu. Makana lama mate kami endela berikan kami pengalondu. Tapi bah pengalon DP olah nendu besitana pasu-pasu nalah siarap kendu. Makana berikan lah karya jar pedah man bere-bere tapi kempundu. Begepeh kari men kami anak berundu. Kalau mau tapi kari ngumangkan ukurta. Ya, pasti ada kam kalau kami. Oke, ndu kurang mengjapa sakam nungata kam nanengi kami.
Ngo. Saja ngenca penterem kami dah kami kam galu kami enggur sadari kami dari segebu kami. Seken kami hendak kuat runduang. Tama 2 juta ka. Gelala payah kap kari kali bunte ngela. Okay. Oh. Terbelahlah kam lubu kami kam kari mamer turku kami bagaimana dengan kami. Pasti enda gua apa nindu. Engkau baca kami suruh ku jabu kami. Ya bujur kalau kami. Kami pengalon nenda adi ngogekin kerne ukurndo kamlah bandu kurndo sajangan cabang karena engkau berikan kita kesehatan, taruhkanlah kita kuingan nenda lah kurang sadaka ipe bagaimana turang dua anak berheda bagaimana permen kukin negerin enak berikan pangalon aku manken pangalon kan dulu pangalon dua turang arah permenku orang kamar batang sampai gue ini turang senanglah ukur dong alukan sa pasu lah beri duit kita cuma bang bulan Ramadan mencakat aku bandung turangnya permenku Radu kena mereka radu kampe turang radu trina alokan iya alokan do mama ibas panggong 2 kari kamar belas atau dari kamar belas entah belas tendu kari saja bu iya jadi karena pengalondo ulum bagaimana bandu kam kalibu kami engkap si tergelar singalokun perninin ciken bas tengah-tengah jabu kami setepu mergana ija kalibu kami nggo ngalu karena sembiak do engkap ulum mas rikut raspuang kalibu bundu sembering mergana maka ibas paksenda ati kami reh ku tengah-tengah jabundu gunanahkan pengalon duenda uga apa kan dibubu kami manggo kamar sikap meriah ngendang ukur du ngalong-ngalong kami resemakah kamu iya ada karena surah karena pernah pengalon kami ning kami jenda engko malam te kami sabna piga pe beri kami ningku sekali karena kami pas situ na kami nda go terbagi 2 singalo lumas ar singalo perinin jadi pas enda aing go meriah ukur kami iya kok kap nggo banci seh kendu iya anggo dagi bagi-bagi kalibu kami engkap kam si tergelar singalukun ciken tengah jabundu gunanahkan pengalondu pagi-pagi enda ibas sede manbandu kam kalibu kami engkap si tergelar singalukun pernenin pernangin mergana kang mabagi uga dagi kalimbubu kami mangko kamar sikap entah mami ngata turangku kami engkau iya jadi kokap man banta kerina kita sukut ngokin sikap kita pengalondai engkau jadi bagi-bagi kalimbubu kami ender ati kami ke tengah-tengah jabundu gunanahkan pengalondu ija ibas pengalondwe ulah kamar tak kalimbubu kami bagi kokap nang kami tapi totoras pasu-pasundu elah si berikan do nandangi beri-berindu bas manteki perjabunna simbaru bagi kuat kami ija ibas pengalon do enda go sikapkan kami maka meriahlah ukur do kuna ngalau kenca nya kerina kita kena nah kenca radu iya nggo
Ya, salami kalimbu bunta bagi kuakap. Encah sekari kalimbu kami, endang ko sikapkan kari kami kena panggong 12. Oke, iya. Iya, ayang isap kalebe kam je sinina. Ay man malulebe kam impal kami tahanan de kami. Arih kita ay ngurdalan karena emas unjukan. Nandangi kami sinina sebuya kundu ay bangun mergana. Lama-lama te kami enda berutang bermalam enda endam si menajar-ajar renta. Adining kami bangun mergana man manu sinina sembuyak kami. Raduras kita kelengisa dia kami si mupus. Adining kami kamlah kelengisa pagi bas jabu setepu mergana. Iba sede bersama kahlah kaman anak ta turang taniku bageng ko akap nih. Iya. Kami pe pemeriah kur kami. Bagai pe turang kami. Baru tambar malam. Gosinak. Ate pertandina. Jadi tambah kajenda anak kami. Epe jumpa ya rahimpalna. Karena staf pemergana. Jadi ning kami labo kap sambar si ke rumah memberi kami. Jadi enggo kam anak kami, enggo nambah anak kami begini kami. Jadi labo perlu belasan kami mengaku nih lah. Kena gobatna impalna begini kami. Jadi enggo nambah kapas jabu kami pernah mergana anak kami. Jadi te kami. Iya bas senda kuakap bas panggung kami kari ditambahi kami bagi kuakap. Radu kita nak kensa enam teman senina enam impal karena unjukan bas perjabun anak kami anak tani kami bas pemerintah ibas sedego manji kami surut ibas man simbeline labolit mekarna kita tambar malam arah kita deba gua pakai nindu atur nu kari perkundul nu kam iya ayo manji kita surut salami jabu enda enggo sahkan karena emas ku kalimbu bukrina ning kami atas nama Persaudaraan Marga Selima sesuai ras peradatan adat karo perjabundu ngosah ning kami maka jam 10 lewat 25 perjabundu secara adat karo ngosah ijenda tambahi kami sitik entah jaga kam atau pe kepala dusun ni ko kap nambaisa entah jaga pagiringan enda itu berikan kami alat penungkur gotong royong. Yang kedua ni na kepala desa dai administrasi ni kependudukan du atur du urus du jika dia ba mandukam anak baru enda dengan paksa pagi si guapanan dia dia perjabunna dungi kena lebih sebas pemerintahan manggau anak baru bagaimana sampai kami bujur ras mujajua engkau bujur ning kami man kam pemerintah setempat ya kalibu kami respon kami go banci si benaken raduras kita landak krina sajang zaman Bandung tambar malam timai saja di depan kaman bantah kita anak baru tambar malam bang rajin terdise ya go banci si benaken landak kita krina beras tagi kal nindaku bandar bar
Sari nambah ni nasi nuan mulu, beras tagi kalina ku bandar ban. Sari nambah ni nasi nuan mulu, resen tabi lebih kami man bandu kalimu, rikut kena balu jari 10. Resen tabi lebih kami man bandu kalimu, rikut kena balu jari 10. Kali bubur dage kami mabakam, ate kami ranga lagi kena. Kali bubur dage kami mabakam, ate kami ranga lagi kena. Sendah olah kari kami latan, adilatan bil kari mesu. Sendah olah kari kami latan, adilatan bil kari mesu. Nadena beregini, sendah olah kal tersia, sendah olah kari kami latampil, adilah tampil kari ketemu. Sendah olah kari kami latampil, adilah tampil kari nadena kalangatai, sendah olah kal tersia, sendah tudung niadakan bulang-bulang, anggo metunggu ngadi kenama kisah. Sendah tudung niadakan bulang-bulang, anggo metunggu ngadi kenama kisah. Ya sakendo kampil du lagi permendu ulah kamlo lah min berukaro yang berukaro rumah kari siranakan ni kurusur sendah happy tawala kita papa anduku cabunta ada yang dataman yo ayo landa kita kerina landa ijapa kari kalau ikan pilih indah maju kari kam tambar malam surut kari karo mergana macaranjar pamata. Aku pewe kalingku sekali nang dangi kena turang mama karongku. Aku pewe kalingku sekali nang dangi kena turang merenangina. Ikalangin pagi nandi nangin, si kalang-kalangan kena dagi duana. Ikalangin pagi bereginting, si kalang-kalangan kena dagi duana. Mama karo berenangin, sendah olah kal tersia, sendah tudung niadakan bulang-bulang, anggo metunggu ngadi kenama kisah. Sendah tudung niadakan bulang-bulang, anggo metunggu ngadi kenama kisah. Mama karo nadenangi, si kelang-kelangan dagi kina duana, maka metunggung pagi krina katanta, si kelang-kelangan kina dagi duana. Gelah metunggung mata tapen kalimbu, arsada ari kampagi duana. Ya dageman bandu istir jabatan enggo bancio dak kendu kena gendang du, ulih kendu ka kena kampil du. Ya dageman bantah sukut karo mergana,
Landak kita landak. Sada saja buat berukaro nade berukaro. Ya aku. Landak kita Krina. Arak kenduku cabu bunda. Maju karo mergana. Surutkah kita tambar malam muka mata. Ya, bagi-bagi tabar malam bangun mergana. Nandeng beruginting. Adibas lagi kena dirindu kak permen kami hingga sikap beratur. Pada anak berukaro mergana. Sajang enca ngaku dage kami melala kekurangan kami. Bas kurang nih kurangi pinakit. Bas lebih umurta. Sidak rezeki cawir kita metua. Kam jadi penggorot. Anak beru. Go, ku dapur. Anak beru ku landak. Semangat dong, semangat. Jua kita Karina kalimbu buka misi puluh rikut kentua sang abdu pitamba nang singalah-ngalana. Oh rikut kentua sang abdu pitamba nang singalah-ngalana. Baginda kita pulung matunggu hari tapi ular rayu kam kalimbu uang kalimbu sangap gelak kam Karina dagi sipu babarekemu si jabut kembana cawir dagi bas jabuna. Maka ngayulah tendinta jujuri di bata berekena sang aman banta Karina ngayu tendinta jujuri di bata panjang umur ta Karina. Ya bang ada batam kendu gedangdu. Yuk landak bibingku landak ki nen rupa nabi bingku senyum kam geser kam maju begini dalan asik. Landak ya alakan ulamin samping iyo mencile bagi kasih mentata penteku. Sentabi aku man bandu kelibu kami respon kami lagi asakan kami kindang eman bandu campangku ciger kari bas pongkong du pekanci kanci kari kam kelibu kami respon kami bagai-bagai
hadir pengadika melandak lebu aku pang ibas pukuna ibas kunga serjabatan kadang ngatur ya bang ado bukui kena gedang Perjabun kampun do entah bebendo entah gua gia kam do pernah kan kami man bandu ulah tama sangkut ukur do entah gua gia kam do kami pengalong-olong kam bas jamburenda ulah tama sangkut ukur do jadi gua maka bas ibekari kalimbu kami dungmanlah kare maka kita mulih kerina no. Aku pela bola gadang belas ngerana kata ku hendak kata tambahan isa kita sinambahi sa Tuhan karena ibere kena dengan kesehatan membanta kerina si pulung ibas jamburenda sini hamati kami kam kalimbubu singalo perkempun singalo chicken perninin begepe singalo bere-bere entah ijandu be bekas kami penenahkan kami kam kalibubu kami rah puang entah silapkan kami ngencapai pas labandu tapi telepon tapi kirim-kirimkan kami nak berundu dapat kalimbu kami labo ikarus-karuskan kami tapi bagaimana menjaga ngasupan kami nak berundu entah nungkapan turang entah ipal kenan tapi berendu bela naik ke rumah maka endaulah tamasa kundu-kundu kalimbu buang kami begepe bas pengalong-along kami kam entah mengimbangkan nama ras penduduri kampil begepe raisa pendai ban anak buru kami endape labo ikarus-karuskan kami karena begitu dengan ngenca kengasupan kami anak berundu olah lebih andu endape mindo olah sangku dukurundu melala bujur katakan kami suku tambar malam karena begepe ngo pulung kam kerina lako petunggungkan anak kekelengan di tengah-tengah jabu kami maka man bandu kerina kampuang kalimbubu kami ras sedalanan kami entah labo dengan daikam tersalami kami sekala-sekala endape olah tama sangku dukurundu karena entah sanganan dai kami tengah henda maka lengan dai kami salami kami maka arah pengarah suara enda me kami ngatakan salam man bandu kerina begepe man teman kami sedalanan entah lengan tersalami kami dekam sekala-sekala arah pengarah suara enda kami ngatakan ngatakan bujur karena gue sempatkan dura bas lakon nenda ndungi peradatan anak kami begepe mana anak beru kami anak beru tua anak beru singerana anak beru menteri ketadingan anak beru singukuri ras anak beruna endape anak beru kami la mulai muduni nari sengasa dapat sana kerja adat impalndu entah pe
permendu enggo kam latih-latih ngelakokan lakon kami kalimbu bundu endape melala ku katakan bujur man bandu krina labolit ganjangan asa kata bujur ikatakan kami man bandu anak beru kami apa pe labo kam rendoba maka enda dibatalah pagi si mereka rezeki rah kesehatan man bandu krina sekala-sekala Betul. ensege ola lepe man bata man bata krina si pulung kalimbubu di kurah puang rah teman sedalanan krina begepe teman meriah manlah lebih geri kita krina maka kamulih pengharapan kami suku tambar malam bujur ras mejuah-juah man bata krina bujur Bangun Mergana man baru bangun selamat menempuh hidup baru man setepu Mergana tanda-tanda hidup kami lani tergelar kuda handai karena niban purba Mergana handai kini hamatan melala bujur kami sahadat cakap kami purba Mergana mungkin ini juah kita bujur ka ning kami man banta kerina sepulung jadi pertama kami panggung si ngalokun perkempun di tengah-tengah puang kami bangun Mergana si Basuarienda pejabukan bere-bere kami berubangun ras bere-bere kami setepu Mergana jadi enda khusus lebih man bandu kam turang kami beru ginting selamat ning kami man bandu kam turang kami ngokar jabu bere-bere kami kap kami kencanggor jabu bere-bere kami dah ngokam cawir metua mah bege iya jadi adi ngokam cawir metua ya tetap kam sehat-sehat menjuah-juah kam raskrina kam sangkap ngeluh bangun Mergana ke depan nape tetap bersada ari hindu gelah na pagi lit pe pagi kami ertenah menahang meriah langkah do ibas kesehatan kejuah-juahan silit di tengah-tengah kam anak beru menteri kami ijenda man baduka bere-bere kami beru tambar malam pas perjabundu ning kami man bandu enda mulai menda kam erbentuas dalam arti kata erbentuas dengan gunaan jaga gelah perjabun dua pagi langgeng ia bas erbintuas ning kuenda melala perbeben permasalahan lamu mulus-mulus saja langade dan doa di mulus-mulus saja bancing sir jabu EP mulih kontainer jabu saja ngencadah ndu ngalakan singgu JP kam dula tertahan lamban kai mendaman tambahan bagaimana kira-kira jadi ning kami melala perbeben permasalahan ne ras-ras lah kam dungisa terlebih-lebih ku begin tah pe ku baca bas undangan kampus Supasu dua nama bege kai si pelajarin du arah kini tekendu pakaikan olah terjeng KTP saja ngenca tapi pakaikan pakaikan du karena sede yakin aku langgeng perjabundu siap menjuah-juah kam janah bas dua jabu setepu Mergana ras bangun Mergana enggo pakai par pagi kam jagasa adik gel-gele baru ginting baru bangun enda dan do arah bangun ngenca pagi manukuruna bagai kami setepu Mergana arah setepu kanca manukuruna ande gundari lah nai enggo manukurun do arah bangun pe enggo manukurun do arah setepu pe bebre kami baru bangun jadi endam kuakap dalam arti kata enggo mulai kam dalani perjabun prosesna dibatas hingga turun di tengah-tengah perjabun due gelah supe sibar-sibar begendam cakuakap aku rebelas terem kami jenda tegun mamandu bolangdu mamindu
peganci-ganci kami erbelas bas naki-naki naci gerwarenda. Bas aku nari bujur ras mejuah-juah man banta krina. Ame Mama Siska. Selamat kam ibas pejabukun bere-bere kami. Cawir kam tua, sehat-sehat kam. Jadi penggurun kami. Kami kali bubum dula beluh. Jadi kami kami arih ras kam krina. Anak buru kami terlebih-lebih pekam bangun mergana. Kam got cawir metua, jadi kam penggurun kami. Raspe si berdoakan man bandu bere-bere kami duana. Selamat menempuh hidup baru ning kami mamindu. Bolangdu, kerina ras mamandu. Sangap kam mencari, kelengi ulih hendu mencari. Gelah tandai-tandai hindu kami. Adir tenah pagi kami. Labanci kam duana sekala lagi akam re. Lampas ku kerja kami. Begepe ning kami. Jumpa anak di laki, anak di beru. Jadi ingan ergani-gani kami pagi nondong naras bolangna. Endame cakap kami menbandu sekali nari ning kami. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sukses. Tuhan Yesus memberkati Jabundu. Amin. Bujur ras menjuah-juah menbantah krina. Kamgo pejabukun bere-bere kami ibas warienda lalit alang abat na KIP Sikuidah. Jadi basienda bujur dikatakan mentuhan. Jadi basi karena bekas pemasu-masu Tuhan. Jadi basienda pas kampe sehat-sehat kam, tambah-tambah rezeki indu ras ukur rupa tenang-tenang, ras jendan nari terus kusilebena. Kamu gua gelar nanggo cari metua gelar na. Jadi basienda katakan kami selamat menbandu. Basnya menjuah-juah kam. Bagaimana man berbeda kami sidi beru. Bagaimana ras sidi lagi. Nah, jadi basienda kampe ku selebena sehat-sehat kam kaya sini surakendu. Bagailah ibarat di bata. Terlebih kam ibas lebih ngoi pasu-pasu. Jadi lah bandu. Jadi palas kegeluhan du. Pas wah kebasienda karina dah kam lah. Tuhan dalam masuk-masuk pas kegeluhan ta. Jadi basiri selamat ras sehat kam. Jadi basiri aku pelabu puluh gudang ngerana menjuah-juah kita kerina term kami sidang kami ibas pejabukan bere-bere kami. Bro kami. Mungkin sope-sope dengan suh mata kerjendra erguapan dia mungkin ukur ndu. Sebab sedekah henda litpe kerja kadek-kadentar kita kan bengkilan du bela sehat bitua pela sehat bere-bere kami carusur tulak-tulak du endala bo kami magelut sebab teh kami jadi idah kami pela pe rumah turangku enterem kam anak baru menteri kami bangun mergana sinumpak-numpak kam maka nande berungku metua kam bagai peman bere-bere kami dua anak kelengi pagi mama ya anakku gelahna pagi cawir metua ka perjabundu jenari man bandu bro ginting bro edana ading kurjabu anak ola pagi murah-murah hindu basada paksa reh nge anakku atendu lit pagi paksa na laban cere labor kita kan laten akam keleng tapi ia nggo tambah siman kelengen na janah tambah sing kelengi ia jadi ola pagi murah-murah atendu ading kurjabu anak kue lane buat tenak bage atendu ula bage jadi mulai gundari nari sehat daging du sehat kam kampe bage bere-bere mamina ading ko kam pasu-pasu nakku ola pagi calung pasu-pasu lane kakam ku gereja. Tapi Tuhan Yesus ban jadi palas bas jabudu. Tahdukai pantangan bere-bere kami si dilaki. Adi tahdulaya terung ola terung dalam gulendu. Kampe bagenakku bere-bere kami tahduka berutam bermaleme gua apa pagi iya. Jadi terem kami kalimbu puangdu. Baik kami purba sinuraya sitapukapan rasidebana. Adir tenah kami pagi.
Rehlah kam nakku, kampe bagi adi retenah kam asa gegeh kami pulung kami kerina. Jadi pasu-pasu kami sanggap kam ibas jabukan bana musanak dilaki kam pagi pagi sura-sura adi rubat dengan loban sila rubat. Tapi rubat pe kam olah merunggunkan. Nina pe bas pustaka adi rubat pagi tendur toto kam lebih nina. Jadi endam nak kuya endam toto kami kalibu puangdu sinure marganar toto kami sanggap kami ibas jabukan bahan anakku pagi sura-suraan wujur karena kempu kami ada ning kami dakam bibi kami baru ginting endam simara darah ada jabu kami ia berupelawi sadaman bahan bukrina kam anak buru kami beberapa kami bangun mergana tubuk kami lagi dulu tanda-tanda indu kami dua kami je ras bolong due entah apa bapak andu niku galembas endangan sa ngatakan bujur man bandu ijaban du kerja pejabukan anak tengah-tengah jabu karena kebu kami sedang bandu pudun man kami bujur karena kami kelembutuan adalah kam ada sidah sidah rasi ingat si bagian rupa tersingat tapi lana bo jarang enda bagian perjuangan ta. Jadi bujur yang kami ingat duduk kami kalian budu. Jadi kokap karena kata pedah ngonde buwe karena belaskan kan bu kami subuh setung mergana purwan mergana ras kaban mergana rasina sembuyana kokap sebeng melala man bandu kempu kami sinja bukan bana anda singkami man bandu kata singgo belaskan singa lopor kempundu karo mergana sada pakai kendu kokap ngo cukup merandal sa jangan sa katangku bujur rahmatullah membantu bandu ngo idung-indu ada peradatan kita kalak karo man bere-bere kami udah ada guru kerinana tanggung jawab ndu ibas perjabun bere-bere kami jang. Jadi retoto kami mandi bata segala na beken akam kesehatan rezeki raskan pe ketua bayaklah kam. Nah, tambahan side man bere-bere kami si manteki jabu simbaru gundari lah kam adina zaman gundari enda uya ina permasalahan nan kita jabu nina. Tapi itu aku kam ribila kam pasu-pasu. Li pe permasalahan ibas perjabunta lah kam ader tertoto lah kita mandi bata mudah-mudahan lah kam kirina si mencileng bagi tuduhkan dewata. Ingin cakap. Sebab ngomenda uya kirina kata ajar raskan kata toto kenaman Bandung KP ngome cukup sajangan ca tertoto aja mandi bata kai masalahan kerana rampung simulina ade tu kita manjal makacit lah kecewa dengan baskan Alkitab jadi itulah kita di bata di bata lah kita kecewa kuakap tambahan kali kami dai jadi nya kami singaluk pernilan yang gedang reblas sabna kami lebih ko pasu-pasu enggo berikan pendeta segala cakap ras toto pasu-pasu penderbi enggo berikan naman bandu sadangan ca naman beruginting beruginting nanggo kam pejabuk kenana enggo kam cawir metua toto kami pemerintah bah perjabun duda kam cawir kam pagi metua bagem toto kami singalukan perninin sadangan ca man bandu kam tambar malam mergana bujur katangkan bandu ngo kepet tumpak-tumpak ndu gia ipal kami lain rumah arsada kepeari hindu kerina kami sepribanan sepengalaman pemerintah kerina basdena da kam lan elit terjadan katang kami bujur dan bandu sadangan ca gelah pagi kulbena pe begem persada-sadaan 2 hari hindu lakon numpak-numpak beruginting berus tepe begem kami singalukan perninin
Maka aku pelag bogodang reblas dibatalah masu-masu mereka kesehatan man banta kerina gelah ijaka pertemuan pagi ke depan banci kita jumpa sehat-sehat kita kerina bagaimana totor pasu-pasu man kami singalokan pernin bujur semaju-jua ini dah handu beratnya kok bagaimana selamatkan penjabukan beberapa kami kampet cawin kakal kami tua man penggurun kami pagi durang makanya pagi nengguru jabu beberi kami lo neman bahan negur seribu dela mentangkel durang nengguru beberi kami air jabu ya karena beberi kami pagi wah beberi kami dalu dua sah malah lu panggil sembelahan durang bali di beru bali di laki serilah lu pagi keleng na beri kami keleng iuli kan dan cari olah pagi retenah kade-kade lah kena berare lang hari kita kesen pagi lah warak kena ru selamatkan pejabukan menisa kita selamat menempuh hidup baru panjang pejabukan murah rezeki amin bagepe manua sehat-sehat nyawa sehat si guna nyawa aku pasti beremcam lungrana bujur mungkin sedikit ekstrim pesan kami man Bandu perhatikan nandendwe aku pribadi salut man nandendwe perban pejuang tangguh nandendwe wanita tangguh ngasupnya pejabukan kam ngarak-ngarak kam erjabu ngopeka kamerjabu lid kempu pupusndu nandendwe kang pagi sibuk jadi kelengi nandendwe oleh-olihinya adi aku pribadi dah kamu bas dunia dah lalit masalah adi masalah gulen kali lantabah rumah anggap du masalah jadi masalah tapi jadikan pembelajaran kata wari lit kam dua masalah rumah tangga do rekam ke rumah 24 jam pintu ta rumah binje terbuka jadi endah ningkuman turang kami selamatkan pejabukan bere-bere kami selamat menempuh hidup baru mudah-mudahan sehat kerana kita jas berbati kenduh kerana si bas jamburenda adi banci kata warinya retenah rekam duana adilah banci duana rekam sekala-sekala kata wari petahdu sakit kadek-kadente adi sempat kam nin lah perlu tenah kena mungkin endan cakatangku kurang lebih aku mohon maaf mohon ampun mandibata wahiri wabillahi taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.